Guys, kenapa imang ke post video tem tas ngiru kok ban keren ke way ke jing don kam ke barisan lima ngila ya ke jing smusi jong gibru ki babon apo ke jela ke jongi na ke daw ba klub doktor Ricky Ejison kon te MP jong jela ke jongi te bon kibru ki bala smusi bon kibru bala yam bonru kibru ke komen pan shoot ya ki video dia te imat mentak por kam don shoot kata jing ngaulam kum ki por menchwa habadon jing yap te bon ki bas nusi te mentapat habadon ki jing yap imat bon ki bay komen ki bay ngobha te ban shon ya ki dor na ban shoot video ki ang man sa jing kan mau re kam der ki jing sa jing kan mau kan de pe ka ban post na bentai ki views na bentak bisa mau ngelak penong ai kubar te de pen benahi mar ka de ka we ban pentip ya ki ba ke bajia ke te mde kum gitu ki we ba dala rai ke mat yap lai ring video ke kata kam de ka jing tip lam kam de ka kalau ke ba smusi pani ba gitu jing jia baru kum gitu te kum ki nang shong jog jelahi baru te kam te balik ke ba lo motivate bhai ke pa ki shoot ek tu video pa kle interview por pa yap riu ke manta pipe pun bhai ni ki youtubers ala panong te ki late interview ke ya ki ki leaders trong lai trong VP trong ki NPP ru kunju la le interview ke jis ngau jung phi ya ka jing klat trong MP jung long ta ka jing kali ki pa te kum no ngas ngalungo kum no ki kim la rain ban yak interview hak por ba ya bru te kadek pas si ban gitu te mengir ngele ba ngele bungot haying jong doktor Ricky Ejison kon te bon na pedang jong ki perlang ki ba kwa shondor te ngapat ilo de tengah sengal rain saya banyak beri long depan ya se mobile panation shondor na pan ring video long pas ngula rain dah pan ya gitu kijak kam hak ba ki beri kisngosi ya gitu kolong ying kolong sem ku parok ya sngosi ngke te ngipat ki pai ba ing kwa ban post ya gitu kaji sngosi jongki ya kata kami hapsu the next time ladapi let shak jaka ba ya beri snobha kan ngelang jongas ngobha penduna no kata ka ring video tamar ba kalong ke bom sngai hap nekumna ngelang jong phi tay comment kumno phi kren ne kata kumno phi comment na phi snosi na ba ya bru kumta kamtan ki bru bole bhai ngi phi comment bhana ban le ring video de family jong ki bek snosi ha ta kalong ke snosi ngelang jonga kata next time got let stop it okay kata I'm done even now.